Ahee, namukela ka Xitsonga analyst. Channel of course hoyo namuntlha hi ta hi kha hi lwela hi Gagash loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele vhele na Holobye Resort. Yeah, so hi ti 6 ta June ku ve na post vhele vhele yi nga va yi trenda swinene yi nga fika yi tsariwa hi Holobye Resort laha ku nga fika kombisa ku Greater Gagash Resort rolling back to Holobye Resort. And the post leyi vhele vhele va yi tsale ka page rera sa ri tirhisi hi Gagash. Earlier on vhele vhele a ni kote ku ba screenshot before page leri cinciwa vito a ka ha tsala Greater Gagash Resort as you can see laha ka fika va tsala ku Greater Gagash Resort rolling back to Holobye Resort as you can see kwala leswi of course swilo swi nga fika swi endlisa xiswona. A ku na swi ri clear ku maybe ku nga ku na some form of issue Gagash a hi swona ku se i tirha na van'wamudonoro ti-tavern that side hala a hi swona a ku nga ha na activity and stuff like that. Mona mhaka lesa ku ri khale yi nga se va na activity lebyi Holobye Resort vhele vhele. So the following day vhele vhele hi ti 7 ta June Gagash vuya endla a live laha nga fika la ku hi basela mhaka leyi kota ku twisa kahle kahle ku ndleka yini. Resort yo tekiwa yo xavisiwa ku ndleka yini manjheni Gagash. Okay, a hi ngenini ka mhaka yo tshika leswi swo tala. Okay, ni xave resort. Loko ni xava resort that was somewhere around November last year. Loko ni fika da I made some changes on that resort. Ni faka ti-pavement, ni improve ti-toilet. Ti-toilet ni endla ti-storage, ni faka stage, ni endla car wash, and then ni faka ti-pipe leta ta ti-PVC leta ku famba laha hansi laha. Ta ku famba laha hansi ku mati lama humaka le aka loko tiphulu leta ti ka ti mani ya nga ngheni mimiti ya vanhu because previously a nghena muti ku na musan'wana wa teacher wa double story la a ya kota ku nghena muti wa ye was complaining and all that ni cinca maku mati lama ya xikobywanini ni tlhela ni endla yin'wana storage a lava ku tandza ti-toilet ta hala ka ku ni va ku ti-events. So I improved a lot of things there, but I have no problem. It's not like maybe you know I not the priorities to far. So fine. I bought it. I won't mention the figure that I bought that resort yo and no problem na son. Okay. Logoni shavile ni kota kunda shamina kahle because it was towards December. I think ni la malinyana elini ngai and that was for fine. Nirna kinky snene akayo. Ni ya every time and again taking a leave around moment 10 ni tsikantro ka Metropolis ni ndla ni famba December and that gig one and all that van'wanyana van luisa kwala tikweni. Okay, challenge yive ko kwala tikweni yive ko kuna vanhu lava tshama no ku va anu vula ku ti-individuals ni lovuka loko munhu a karhi a swi mpfundla a nga ti la resort. How can you get angry hi swilo swa ku munhu loko a ku byele loko we ti tiva ku wa ri yimi mpfundla kumbe we ti tiva ku we a wu na problem na leswi Gagash swi loko swi ku provoka kwihi ni ku byela vatswatsi va khalabya va ku ya u basa they had problems with na xihlangi xintsongo. You might remember ku ze ku va na case liya hey ni ri vona tiko ri humini vavanuna ya a bohile na miceka Gagash ku i vule vanhu va le switandini ku va dya swi nga ku swi vule na mpfuni a hlangane na swona a ni chuhi ku dlaya loko vo hisa resort okay a ni chuheni laha mara at least of course resolution ya vona ku hi laha a va kha va lava ku kombisa ku ve nge hi n'wi support Gagash and vuye mo enhlanyana mali loko wa tiva va vo n'wi hisela phela vanhu se va hlanganini va nga hetelela va ku onerini and stuff like that. Yeah. Un'wanyana a ku hava chance phela ku chance la misaveni it's free. You don't pay anything wa munhu ku va chance baba ku chance it's free. You don't pay anything ku va u chance, so you can still do it. Why loko ku ri ku mina na chance why wena nga swi endli? Then that means when I focus much on my life ya ku chance than your own life. Okay, fine. Mani ngena ntlhela makini munhu ku vutla ku chance a davukele buruku la ye tsandzaka ku chance ku ata kota ku mbala buruku ro wa vona me chance swi endla we chance swi nga yi kona wa vona difference i mhaka mina loko chance swa me swa pfumela chance swi pfumela we a ni tiku wa ringeta ku chance kumbe swi swi endli na vuyani makeni vanhu va funa ngaku ni va tshembisa swin'wana ku loko ni va tshembisa nchumu
Okay, Yeah. ni sungule ku va ni expressa concern aka okay loko ni xava resort liya I paid a deposit ni ri la Gauteng. Loko ni rekela ni humesa deposit loko ni ya fika a resort I paid the balance. Lu va ri Winward Mabunda. Just tiva kahle. He knows everything because a ku ri yawu a ni vulavula na yehe all everything. And he even knows how much I bought that resort. So he is a nga ku a ranaka sweswo. Hi xindzwanya xa holobye. Just tiva kahle. It's not even a secret. So ha question leyi vo tala hi nga na yona na mina ni na yona ya timhaka ta timali muni laha yi hlamulekini. So Gagashi ndhawu leyi a yi xavini tanihileswi mi swi twa kwalani a yi xavini a hakeri na balance tanihileswi a ka swi hlamusela a hakeri na balance a ku nga vangi na issue in terms of ti-finances le ka displays leyi mo ri mhaka leyi hikwalaho tlhelo ka patu a yi xavini swi clear se manjeni swi clear manjeni loko va kha va chinga va ku a yo tekiwa a yo tekiwa swona kha ku celebratiwa mara swa ku downfall ya munhu ya celebratiwa ne no kha ku celebrate va ku i downfall ku yi tekiwini kasi yo xawa back so ku va nga ri loss general a ni yi xawe back mali i endli na yin'wana so na loko ku na loss yi nga va yi ri nga ri that significant ku rhwala ntiyiso hi ku vona ka mina or still a tlhela benefit hi ku endleni na some events there and stuff like that ma yona mhaka leyiwa so yeah mhaka yaleyo okay So ni hakela balance vuphukuphuku lebyi ni nga byi endla that's stupidity on the highest level i ku va loko ni hakele balance ni nga se receive maphepha van'wani va ku maphepha ya nghena kwini a ni ri loko i nge swi twisisi okay let me explain it to you ku na hi le makaya ndhawu leyi ku rhana tihosi ku na xixin'wana xo kambe xikhokhorora a ni fanele ni kuma xilo lexiya kumbe ni kuma idea ni ya cinca mavito a kwini aka mahumani ya tribal fine vuchopeti leti ni nga fanele ni chele balance loko ni chela balance loko ni lava maphepha va ku hayi maphepha ya koho ya fambe na nsati hi ku resort leyi vitana nsati swikini okay I have no problem ni miyela there is a Grootman called Ruben Mabunda la kwala tikweni rero va ba swi ku na switina la ni vitana maphepha lama va ku hayi ta kwale ya kona leyi a va ri le kwini a tribal ivi ni va organizer meeting ni ya hlangana the royal what do you call the royal family or royal council ani swi tivi swi mara ni hlangana ndhawu ezita hi voxe hosi mahumani loko ni ya le ka vona in fact ni rhange ni ya siku rin'wana va ri veka meeting ni fanele hlangana ku ni kumba n'wana wa hambi yi nghena ZCC ke a ni tivi i admin kumbe i spokesperson xa hosi na ku ni kumba n'wana wo komanyana very humble guy wa ku nghena ZCC ni fanele kuma yena va organizer ku ni fanele ta hlangana na hosi okay when there ni hlangana na hosi face to face with the chief hi vulavurisana the hosi va tikuma va kha va ni tiva khale va vula va vula leswi nga vula swona okay leswi va ni hlamula xo hosi va tika mina Gagashi mina holobye a nga seta aka mina a ta ni byela ku se i xavisa resort the same way he came to me loko a lava space xa ku ndla resort so I will wait for him to come to me to say I'm selling this resort but despite sweswo I'm willing to help you but loko ni fanele ku pfuna ku na milawu leyi ranaka ya business ya la tikweni loko i rana business there is a fee yo karhi ya mabindzu ivi ku va na fee yo karhi loko ku kuma munhu o lava xitandi xo karhi a va vulangi ku mali muni se loko okay a ku na problem leswi mina ni fanele xi endla i ku fonela holobye a kota ku ta fika a mi vulavurisana okay fine ivi ni n'wi fonelaka a nga ha hlamuli tikholo ta mina ya kona hayi ntsangisi ku Gagashi acknowledgini because loko hi fike hi analyze laha a hi fike hi analyze swona ku Gagashi i xava njhani ndhawu yi nga ri na maphepha i swilo leswi vhele a hi fike hi teka swona so swo Gagashi even no trust
ku ya hi case leyi loko hi khe hi yingisela kahle ku hoyo va ta n'wi nyiketa maphepha loko se a hakerini ta tibalance a swi twisiseki ku vula na rich man vuholobyi vanhu va timali muni like a hi nga voni ku nga va na issue ya swona sweswo ma vona mhaka leyiwa na hi ku twisisa ka mina so even na trust leya Gagash ku vona ku it's a businessman a nga voni ku nga va na ti-problem in terms of that loko a xa ndhawu liya ya sa ko excitement kahle ko excitement yi nga fa hi n'wi tekela over Gagash in terms of the place kona vele ya swi wrong ku a hakela the balance without getting the papers swi obvious a swi leswi swi nga ta swi argue ni ma vona mhaka leyiwa so mhaka yi clear before a hakela full amount maphepha ya fika ya kumeki swilunghiziwa swi lava kota ku hakela a na maphepha se I'm not lying. No, I don't lie. If I'm lying, bangaba batsala la ka page leria batsala ku Gagash is cheating. Kumbe loko swi koteka banga vula loko ku ri na hemba ma issue ya maphepha aba be ba ma poster ko la Raj Gandushele ho simba ku na hemba ina maphepha ba fa ku ma kwala ba ku lo onyalo. I'm not lying. Even until today that result doesn't have papers. I'm telling the truth. It's not even a joke. And I'm not women saying but look in zona nishawe mara ngijela this situation la nhlangana na to okay wo siba ku hayi arrange na nkulukumba lo wa ZCC lo sukurera under na Mr Baloyi van'wana va le ka xivile ku ni va ri le ku kwala ka Shawela va ri Baloyi anti ku indhuna pushing yo karhi swin'wana swa ku tala if I'm lying go and ask that guy that man there he will tell you ba ku arrange i kota ku ta le ka mina le ene swi tiva van'wana Baloyi ni advise ku loko ya hosini feni ya ri kahle that was kwala ku ri kwala ka ba December loko ni nga himbi a ku ri December fine December ni va busy ba ku mara hayi amukelekini n'wana i hosi va lava vula sweswo va ku hayi amukelekini hanya kahle na vanhu va tiko na swona van'wana va vula leswi van'wana va vula leswi va nga swi vekisa xiswona fine a ndzangi ni va na ti-issues me ku ve na munhu ko kwala a ku xavisa xitandi kwalaho Shawela xa one room yena ya xava xitandi lexiya loko ni xava xitandi lexiya rona na mhlawumbe na xitandi kwalaho Shawela kwala yena ya xava xitandi lexiya ni to hoxela ku ximbedwana kwalano van'wana ta hleketa ku hala ku ndla vukungundzwana because I've got a family la yi tirha Land Resort loko no since vanhu va ku hi ku a nga humi kona va vula swilo swo tala na ni ku ni wani muakatiko ni fanele va na same loko ku ri na ti-program ta tiko yena xava xitandi lani xi faka la rona sweswi na one room resort a na ha ri na yona mara one room na yo la na ha ri muakatiko wa le Shawela nkinga a yi ri kwihi people I let move in la if you're a businessman you agree with me you concur with me ikona munhu a nga vula ku ni na xilo a vula ku ni that's my thing a ri hama phepha swo hambi yo movha ya bangi until ibawe ko once swilo swa ku se swi hindzeni guys swi hindzeni ngo vona swo tala but ku twisa ka mina resort again i nchumu wukulukumba ngopfu anyway yo maybe kumbexana even before a yi xava maybe a fika titshinetini hosini maybe a nga ri swa le hanyana maybe still a nga ri aware hi matirhele leswi tandini ku swilo leswi endlisaku yini kwani resort leswi tandini maybe a nga ri aware kwani swi khumba ngopfu hosi loko yi la ku ndla xilo swi fike swi suka swi fambe hi layini ya le vuhosini ku yi la ku ndla swilo le tikweni a ni hi leswi endlisaku swona ku na timali to karhi vhele ende ku na portion yo karhi swa tiveka sweswi yi fike yi ya ka vuhosi ma vona mhaka leyi ku nga ri laha a xavaka kona ngopfu Gagash na vuhosi vhele fike va yi hakeriwa mali yo karhi ya hakeriwa hosi ku na mali yo hlaya yo karhi yi va ku yi ri kona depending ka ndhawu yaleyo swa depend un'wana maybe huma 30 un'wana yi nga hundza na 100 it depends loko ri ka swa ti-business it depends so a redzi maybe a nga ri awe kwani Gagash vanhu va le joni ngopfu swo yale a yung bini yaleyo a fike swi considera ku hi le switandini mali yi fike yi famba through hosi laha at least before se yi ya ka n'winyi wa ndhawu xin'wana xa xi ni disadvantage ngopfu hi mhaka maphepha let me tell you what's happening there was a time a ni suka ni ri ka event yini kambe on ye bush same time ni ya hala va ri le kwini a ku na event ya magayisa va ri le kwini va blink vater ni blink vater ni a Khonhuku same night
ya same night ni ya ntlhelela hala va blink va tera ni famba na karava loko ni dropa karava la ka makhuva karava nuku leti ni jika kwala ka ku tshika the main road ya ku ya Phalaborwa ni jika loko ni nghena ka makhuva ni kuma kholo nampundzi ma ingiwa ni setlela ni kuma kholo va ku ku na maphorisa va te tivhene timbirhi maphorisa va ri va lavela yini va ri ndhawu leyi hava va ri ncini liquor license ni nga vuli muphorisa mani karavo va swi tiva sweswi ni lavaka swona ma security lama tirhelaka va swi tiva va mavhi va swi tiva loko ni kwala ni boya ku se ni fane ni humesa xikhwamini loko sorry a ni hemi ni dizile it's not a joke ni va nyika tatana ni nga va vuli hi vito a tivana na nambara vo ni tekini mara ni nga va vuli hi vito because I understand ku ri vutomi ini va teve va ri swin'we swo ma 9 10 ntsengo wa 3000 gone okay ni va nyike 3000 a ta vuye phorisa a ri ndiza phorisa heya ku na switori swo tala manjini ku na switori swo tala so ndhawu ya maphepha hala tlhela yi hana liquor license ende khale vhele ri kona ndhawu liya so a byi xavisiwa njhani byala byo swilo swa leha mani swa leha loko ri sweswo there's a lot going on guys but tani swigaga xa vuphasa nga hlamusela ku va nga posta ka page maybe va nga posta because phela se ku huma swo tala ngopfu ku huma swo tala ngopfu like loyi khina ni hi swi cheka hi ndhawu liya leswi nga ku swivuleni gagaxa mara i vurini ku va nga posta ka page if va ri ku swi kaneteni swi leswi a nga ku swi vuleni ku so yena swi ku hi hlamuseni vo master t ku how has this area been operating ku nga ri na liquor license swa ni hlamarisa nyana and na still ku tlhela ku nga na maphepha ya xitandi like how a swi ndlisa ku yini or a ku tirha method walowu a nga ku vuleni gagaxi u humese mali yo karhi to make sure ku ri a pfumeleriwa ku continue na the event na tshami va ku ni ri kun'wana va ku gezi leri nga la ri na vumbombayi a hi rona okay ni kolota mali nga gezi 35 ku na for transform 30 something thousand hi leri lo makeleriwa gezi ra wena va tshama va kha va ta ni teka Crockman Ruben ma swi tiva lava va swi tiva lava swi tiva kahle a no tshama ro ka n'wana chela ka vona hi leyi mali hi leyi ni nyika mali for gezi ntsena gezi I don't know how much I spent ka ku diesel ku vanhu va nga timi gezi and loko swi va na ti-event nyana xikarhi a wu tshami na ku humesa mali va ku efeni ya hlangana swimanimani polukwane ya nga ta ku lunghisela swiyinini swa gezi you understand so aka meshi leswiya ya ta zinana na tifruta ti ta zi dyela marimile maka tifruta hayi se guys hi mhaka I think yi twarini loko ri hi sweswo ku hi leswi a nga ku hlamuseleni gagaxa a ri ku luzeni sini swi tliya a ri ku luzeni ku tshame kha ri ku dizeteleni dizela likha hi diza gezi a ri ku luzeni vanhu va ngo jahela ku hleka but se hi khe hi swi yingisa ku kheni hi ku swi gagaxa a ri ku luzeni in that way hi nge tshame ri ku dizeteleni ni hi nga lunga kona xikondiroro i pavement la va chela na pavement okay that's good swo line leya gagaxa fika va yi cherini na yona liya a swi ta swi ve kahle ma fika va yi cherini swa ku loko Google a bayiseke nyana la a twi na ku nga ha continue ne like in terms of pavement la okay sad yo bayiseka twi na ku yi nga ha continue hari ku i jekeni leli ni diza swin'wana a wo kuma mini ri kona a no ala loko a ni nge swi koti ndlela leswi lavaka ta swena nkarhi wun'wana fane ku receive tikholo I remember saturday mani ri 17 receive kholo ite ye mani ri khotso le ka xikhumba yini ye le ka liquor board swin'wana swa ku tanyana a ku ri but a vulavula leswo i fanele a hlangana na hosi na ndhuna ku nyikiwa maphepha ya ku hi kota ku okay xo sungula i ya apply njhani license i ri hava maphepha la gezi ra ku ya ri lunghisisa ku yini ku kwala ku ri hava maphepha
natamba a va hi va postela va ku yile maphepha ku yile maphepha namuntlha va nga zi va yimela siku va nga ta rhanga va fika maphepha a va hi va vula maphepha ku hi lama maphepha kumbe xikhokhororo xa ndhawu leyi hi lexi va ku wi va ku lowo tamba then you notice swi vula ku ri na vanhu ka ni hemba sweswi vula ku swi kumbe va posta va ku yile gezi hi hakela so a vula straight kumbe va posta license ya byala namuntlha a hi mindzuku kumbe ringi sweswi ni vulaka no munhu va ku yile license ya byala va vula ku yile license ya byala hi liwa loko ku ri na hanyama swilo leswi swi vulavulaka so you wanted me to stay aka ndhawu leyi ni ngo wa ku luzeni roughly each and every month. Remember that place in Lamali event in Lamali Saturday masiku laman'wana a ndzi khiphi nchumu loko ku mathend you need to pay roughly somewhere around 40,000 ya vatirhi ntsena so loko ku ri ku hi Saturday yi 1 just normally le makaya phela yi kote ku ndla maybe a hi hostela ku yindle 12,000 na vhiki leri taka ku yindla 12,000 na lera rin'wana yindla 12,000 where is the profit there? Mina so ku diza where's the profit there? I'm not saying I'm not rich people. That's one thing. I'm desperate for money. I can't let the business look ta hluphanya loko ze ti va ti ri aswitandini so ko va few areas ka ri ti-resort ho hlayela ti kota ku va ti-survive a si ti-rate switandini mi swona ku ti-survive hi vula ku na maintenance yi tshama yi ri kahle ora mhaka leyi because I remember loko hi xava gagaxi ndhawu leyi mi yi vonini nyana mani a ni twa a yi na ka yi nga ha ri inani ngopfu nyana like in terms of maintenance a ni twa na ku maybe steady ya yona a yi nga ri that great loko a ha ku yi xava so swi kombisa sweswo ku a switandini in as much vanhu va nga va kha va ya a switandini like a swi fanele vo le joni so like in terms of na timhaka ta ti-bowlers and stuff like that swa hluphanyana it's not that easy in terms of resort since yena la ku rhana swa proper a swi easy fike thola vanhu vo hlaya ku va ndlela ni ti-maintenance swa hlupha so kona in overall I don't think generally a ku ri a great idea in terms of the resort sayiti ra haleni ko na business to karhi kota ku ti rhana kahle vele such as ti-hardware loko yi yake ka ndhawu ya kahle mabusiness ya switina ka ti-new stand and stuff like that na swa tihukuhuku I can see ku swa rhana ku na vanhu lani va tivaka endlaku swa tihuku swa matandatanda it also works as long as i ri na vanhu lava swi tivaku i tshame khi va supply for somebody like Holozolo is rich for somebody like him he can maintain it and mani swi koti roba vanhu miholoholo a ni swi koti total ku ni nga pfa ni jambisa munhu ku ta wela n'hweti leyi taka yini a ni swi koti mina ni rhana swilo the way ni swi lavisaka xiswona a ni mfini yimisa munhu ku ya ni rivela loko ni suka siku ra muholo ni ku tlhavela mali ya wena ni hambana na wena so this thing of propaganda ya ku gagaxa lo front gagaxa it's not and void that place it was my place ni n'wi xavisele yona back I have no problem with him I wish him all the best the lovers of Holobye go and support mina I will invade tangela ka rin'wana business now my focus is on the two taverns le Maribi tavern ya timbirhi focus ya mina yi laha na le 17 na swin'wana swa mehe swa vutomi swa ti-resort swi ni tsandzini if I will be allocated the space I will do mine mara ni langute swilo swa talatala ngopfu I know I'm very smart I don't need to be told ku ri ni smart ku fika kwini na ti tiva mehe wexe so vanhu va ka Gaza mi nga vulavuli swilo swo ka mi nga swi tivi and there is nothing as chance man chance I think guys xitori xi twarini Gagaxa lo nyanyuka a na timali munhu to karhi swiri a nyanyuka a xa resort a hakela full balance without the papers a lo nyanyuka swi clear sweswo yes a swi twa swo it's smart but ku ve na ku nyanyuka ko karhi yena he can run businesses I agree but ku ve na ku nyanyuka ko karhi ku nga va kona I'm not sure if a vulavula na nsati na because I think munhu loyi a tirhaka hi swa law she understand swilo swo fambisana na maphepha I don't know what happened maybe he did his own way antivi mina I don't know ku a swi ndlise ku yini no I think in overall recovery ni ngo yingisela if ku na a different matter here but in overall I think hi swi twini leswi hala ku twa swona ku na
na vanhu va nga a ni va thorini laha no twa ni va twela hi ku swi endla van'wana va helela hi mintirho. It's not good for me. But wo fana na Marvin etambi ya tlilina swimming pool leyi ta kwa ya loko hakela hi kwala resort tambi ya dya yo kwale ka mina le mutini a ku cinci nchumu. Marvin na swi vona ku i ku zonda ngo win what hey vutomi ay munhu a tsele ayi misala hala ndzhaku ingaku kulo isuku swo cinca vutomi bya yena ndlela yin'wana ku ri ku nikisi wo fana na khale leswi antswa ku na mani wehe a yi tivi wavo we ku na Facebook happiness a ni tivi ku cinca nchumu n'wana ka hina. So mara la misaveni hi fanele hi tirha hi matimba. We need to work so that we can take care of our families, rhandza vanhu. Loko i ri na enough give swi ta hela leswi humelelaka. Hayi leswo guys, mhaka helerile loko ku ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe eka number 200. Voice note ya white wale recorda hi vuntshwa a ni twi nchumu ni yi play kambirhi a ni tivi ku humelela yini. A yi twali sweswi wa ni twa na? Ya sweswi na ku twa. A ni ku a wu na 200 nyana u ni lomba na? Hayi a yi twali voice note leyi ni tshame connecta ni le ka swipikara ni tlhoma na ti-headset. Hayi mara hi nga ha sendi yin'wanyana foni ya mi ya report laha yi ri xipesi xi tele hi ta vulavula next week.